Ka Meghalaya State Olympic Association, ringkat ka Meghalaya Athletics Association. Kilawan syakmat ban penbana ha ka baya day bat kajing penlong ya kaway na kajing ko mare thong bananam kajila. Kata ka Sora International Half Marathon. Kabande artat ka sin kabasan ya kabalabu ban penlong ya ka ha ka Southrick nailur arja punrio. Ya kani ka Yakob mare on yarap ban betingka ya ka dakatanan jongka Directorate of Sports and Youth Affairs ha ka jinglut balai klur tingka. Habaya day bat kani kaladan ka jinga kendu bat kilat pathai kubor. Balawan banyadan lang da Working President ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karchiying, u Secretary ba Finally L. Parian, u Director ka Sports and Youth Affairs u D.D. Shira, bat u Treasurer ka MSOA uba Ksan Kupar Warjri. Kaway ni kimat kiba kam kong san ha ka jing penlong ya ka jing ko, kalong bamenta ka kinti, laray ban kintiw ya ka song pisa, siya kinong job kiba day ha ka kerdan ya kun jong ka 21K Elite Open, haka ba une ka nong job kinyo ya ka song pisa ka balang laylak tingka bawan baningkong, arlak ki bawan baar, bat silak tingka ki bawan balay. Kat ba ha ki way pat ki kerdan ya kun, ka kusnam pisa ya menta kandang yaine kumbala ay hakisnam balalit noa. Kumban syupen kinmau bayakan ka jinga ko on penlong ya ka ha ka 21K Elite bakat prasnam shaneng kenthe bat shinrang buat pat sa ka 21K Meghalayan bakat prasnam shaneng 10K Meghalayan Open bakat prahadu saupo snam 10K Meghalayan Open na benta kiba saupo hadu kiba hapo sanpasan snam karta 10K Meghalayan Open na benta kiba sanpasan snam shaneng karta. Shu on penlong ru ya ka run for fun shinrang bat kenthe bat ka run for fun kerpang na kabentay ki patba nong song ko sora. Kajing penrung i kerteng kinong wan ya shimbenta kanlong na du ka shitarik unay tung hadu ka katsan trik unay lar arja punrio. Tangba kajing pidyang i kinong wan ya shimbenta kanlong bet tang hapo ka katwe ya jarngun ya ka ba on nom shim shu palat ya kani. Ya ki kerteng banya shimbenta laban pa ha ka Meghalaya Olympic Association.com kabahang ni kan sadon ka page pakerpang nakabenta ko Sora International Half Marathon bat tang play ya kani kan sa kadawlinti pat ikinong ya shimbenta bada kumno kin pendap ikipom ya shimbenta ka jongki. Ka shitari ku Julai hadu katsan trik ku August pada kerpan ya boro ki bapa register bakin login bakin net check up page jong ka Meghalaya Olympic Association ka beri Meghalaya Olympic Association.com pada tu kan sedang ka page dedicated page na benta kami ka Sora ron di semua filet hang tu di fitan syukuli hang tu ikladon ki step by step kumlu bafin pendap di ki form but ka registration jong fee kan long ka badi kena hadian bafilat siu payment syuhu fi pendap syuaf yang baca siu hadian next time filet kan pendap ya tiga kerpat yang boro bagi menjutu bakla bahas hadir mafi register kapan siu sundal kan berlong confirm ya kan registration fee makum belong lupa mende secretary bah mentaka sien ngin syemtang kadu katwe hajar word tilada kanika numbers kat touch katwe hajar syua kapor ya ka portal mihaban kulosno nomor bakani kan tunsuk ini jimpun kre haboro pilihan banda kalian ka jongiru ila abu di toll free number kaba pila pun phone hantu gidan dibayar fee giban kana khtin pareng khtin khasi bat kumjo kana kharu kibala pada sesi kabai day bat kumno bat pendap na fidan issues hak bay day bat fancy payment na fidan problem kani te kila bat contact ki number kilo 24/7 kena sesi ti kuban chia thuru ba ya kini t-shirts ki bib number ya ki ki bay day ba karon ngin sam ban sam lu shitarik September hadu lai tarik banga kerpan ya boro bakin sopa bar wan shim no kham kloi ba dum ya kelas dia nomor bakin sop ba kanum dan ke jing khamnya hati kiski nomor kumba milak macam sedang ba ka tu kiski khatu don ka por ni bu por tang hatu sau buje ya ban khang hatu pra buje te ba teng teng gadiru ka pen nomor badan ni tu volunteers lagi bhapan be sa sora pan pendiang shiru tang ni ku